Krong Pliatowar Kasilam Kisay Oy Puthak Usuka Song Pen DC Apan Pinpuralo Kipajerdang. Nimarlia Tumapan Langaok Asu Kiron. MS Matipung Buakata Samabay Samiti Limited Pen Delhi Long Expo Kibidun. Akas Hyundai Birla Dipolong Penang Litumapan offer mati Birta Kemi Nangkewan Pidu. Nangli offer kilong ponji laki extra venue Neos Pen Kedanglok ki Umtungagari. Anparta Akas Hyundai Ningkaningko ke chok Ningkarong Pen Scratch and Win offer sitami kapatu padu ponji. Bangso offer along nangli kilong ponji Neos Extra I-20 venue lapen akaprek agari. La sikla dagalam thekelong jia phan humri ignon Akas Hyundai Birla Dipolong. Lapen kachini pa me jia phan la screen along kapaklang pon mobile number 8453944887 along humri ignon. Karbilong life at abirta long penili sami beauty BP pinia birtang tonpen arjuponik thang. Kidamtang surihni ra engkoi pen surihni ra engkoi sianing kan pen parokhua pen Dimapur dak Karbianglong National Highway Department atum Krong Pliatowar Kasilam Ponjephan siding punlo. La songbong asai ki claim cheng la pen ki ot cheng la ke parokhua pen longni ra dak hendo. Bon sitami asai ki claim abang amu ki wangwi lit thu pik an pin. Asai ki claim tang pon de det la pu towar ta nang hinudun de det asonsi thek ponlo. Krong Pliatowar kalisi chipru ki chuareng asonsi pachit harp lungan pin. Labang so towar ki patang Japan chithrojon cleaner cap ansi NH authority hin pen apor ki pido. Lapen akam claim tang det pusitame ningkan phuan ki contractor mate company tum chisalok mate repairing sai deng ponangji. Sitame pinyarni parokhua pen bukulia dak malom towar ke puthot ki salok mate repairing sai ki claim ponasai theklongle. Asa mangkang pialong Krong Pliatowar Kasilam amu ki wangwi nai prote Karbianglong long Krong Pliatowar hinlo. Lasi prabjing pen bangso puthak siding ponangji pusi usuka song pen Karbianglong District Commissioner Nirola Phangchupia phan pinpuralo pajerpong. Lasong si DC phan pinpuralo pajer det pen Dipu NH Department Office along sitame GM phan pinpuralo paliponthu. Lapen ki wang jilangani Dispur Chief Secretary along an sitame lopali ponji pusi usuka songjapo Jintu Hazarika lapen Bibison Terona tumpen ninje pong. আমি তিতিয়া বিভিন্ন সময়ত অথৰিটিক আমি মেমোৰাম প্ৰস্তুত কৰি আমি বিভিন্ন সময়ত দামী স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰি আহিছিল কিন্তু এতিয়া 2024 আমি লক্ষ্য কৰিছো যে যোনটো পথ যোনটো বনাইছিলে অলৰেডি এটা ভাঙি সিং একদম মানে ডাঙৰ গাঁত হোৱা আমি লক্ষ্য কৰিছো সেই কাৰণে আজি আমি এইটোৰ ওপৰত পুনৰ আমি আজি ডিসি উপায়ুক্ত বাইদেউক আজি এখন দাবী এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছো আৰু আমি কাৰ্বিআংলঙৰ যোনটো নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি GM ডাঙৰীয়াকৈ এখন দামী এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছো আমি ক'ব বিচাৰো যে অতি সোনকালে যোনবিলাক পথ যোনটো ভাঙি চিঙি যোনটো টুপাল ডাঙৰ গাঁত হৈ গৈছে অতি সোনকালে টুপাল মানে মেৰামতি কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকে যোনটো 5 বছৰ তেওঁলোকে যোনটো মেইনটেনেন্স কৰিব লাগে কিন্তু আজি আমি লক্ষ্য পাইছো যে কোম্পানী কেইটা কোনো মেইনটেনেন্স কৰা নাই কোনো হেৰি কৰা নাই সেইকাৰণে আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছো আমি সন্দেহ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছো যে ইয়াৰ ওপৰত কিবা গোপন বুজাবুজি অথৰিটি সকলৰ লগত হৈ আছে নেকি যে এটা নেশ্যনেল হাইৱে তেনেকা ধৰণৰ এটা হোৱাৰ কোনো আমি কোনো অসমৰ কোনো ফ্লাইট আমি কোনো দেখা নাই Havar ke hat pen harsing rompi Karbianglong live. Sarupathar Mohila Morcha tum penchipatir piponsi Pregjam polling station animarlia tumaphan langa okasu kironamai padupon. Pai chikloni phaing koyani anaro por phai hinia por lakhain ko rahini Sarupathar MEC constituency ki parlo hanjang langsu MEC kadom terangpi ami thangsai hemalong Karbianglong Thomas Council Fishery Department pen Sarupathar Mohila Morcha animarlia tum kipathik ponsi langa okasu kipangring japhan kironamai kipaman pong. Langa okasu kiron ponamelong Mondal Mohila Morcha Mepi Binat Singnar Pipen Kichari ponamelong Mondal Mohila Morcha Chunbangpi Kaphu Kathar Pipen Aluhi Pachini Pong. Aluhi Aman Pen Karbianglong Thomas Council Board Chairman Silarson Rongpi BJP Sarupathar Mondal Committee Amepu Lokhiram Rongpi Fishery Department Pen ASO Longkiram Kro ASO Sonsiram Tirona Tum Penchinglo Pregjam Polling Station Animarlia Tum Chetongdun.
Somsi Karbilong Tumas Council atum rongalong ki duan marlia tumaphan panongsi kireng javar sai ki pa dujia phan mathaponsi Karbilong Tumas Council Fishery Department pensi okasu ron pondo Balipathar pen project terang Karbilong live Government of India Ministry of Textile pen kipatir pipon Delhi hat mate expo Delhi rong supialong kipadu ponalong Karbiang long kido MS Matipung Boakata Samabai Samiti Limited pen dunsi Karbia pinding sumpot pen chenglok ripen kason siason kilandun Kidamtang pai ni pai krit rock pen pangchengsi pai ni pai thong kebrai sian kapidopon Delhi rong supi INA market Delhi hat Kidwai Nagar West along Delhi hat mate expo kapidolong Karbiang long kido MS Matipung Boakata Samabay Samiti Limited pen dunsi Karbia pindeng sumpot pen chenglok ripen kason siason kilandun MS Matipung Boakata Samabay Samiti Limited ahempi sangpi sabinateron pen Japon sing Karbi anglong along pir thak thekser bang phia tuma phan pangrung pen Delhi long kapido Delhi hat expo long ponsi Karbia pindeng sumpot jewelries mate Lake Roy pen chenglo ri pen kason siam landung si Karbia jutang jubat promindara danglong kapich thangbin Kidamtang por pen tami sangpi sabinateron pi Government of India Ministry of Textile pen chirap chitusi asona project one pen Karbi pimar tuma phan varsai 1 kilo Somsi pir thak thekser akar BP mar tuma phan government pen ki pia varsai 1 PC mithang hemrit kachilana japhan towar thupilo lanchot kalisi Karbia pindeng sumpot Karbiang long pen angtam antame expo pen chenglok breakjam ashua long tame Karbia pindeng sumpot landung si somindara danglong ki pache thanga varsai claim pondo News report Karbilong live Jutang henlo khera je lamet henlo khea chithi kachingrum henlo khea lepu athipi enpen Karbi jutang song KJA arnamlang pi hawarame kechengsi chongme pi mate first general conference ame pedoponsi kiwang jilangani ansose Karbi jutang song KJA arnamlang pi hawarame kithir thip jia phanpura ardi duklong pen melong chingki che thanpo Lakhain ko rapli diopani constituency ke parlo bordeka langmili Nirja Klam Karbi jutang song arnam langpi hawarame asai hemalong pai chikloni phain ko raisiani ada por phai ner kebra chitim apor pen lamain thurponsi kicheng sia pharman chongme pi mate first general conference me pi KJA arnam langpi hawarame ame phu Samson ti me chari pong Bangso melong aluhiaman pen surjorong phar Karbilong Tumas Council EM in charge Art and Culture Hum Singh Be Dunme phu KJA Sangpi Elisteron P, Chairperson VDC, Deopani Lapen, KJA Tilpi Pen, Dorsing Dera, Ren Sing Timong, Harsing Ronghang, Sarklim Taro, SGB Ghaniram Be, Anparta, May Pulapen, Chunbang Karbirong Sarame Mate, Kra, Arnam Langpi Havarame, Deopani Youth Forum, DYF, Karbi Students Association, KSA Lapen, Havarame Pen, Terang Troxy Pen, Delegates Chitong Dun Pen, Mayalong, RD Pidunsi Arsik Jit Pen, Chinki Chithan Pong. Kipa jutsi Karbi jutang song mate KJA arnam langpi hawarame ansose kimisen pen kijapon pamija phanpura akimya mephu Samson tilapen kongchun bang Joyram terona tuma phansi puthot ar pukimi pekpon thulo Ritum arnam langpi hawarame ke kichengsi achongmai pisi paman ponla lake nona por nona rui ke Karbi jutang song tiripia hin pensi hawarame tin sitame ladak chongmai pi dupon nangji Nang pin kada teng si niltum sitame ani siwet sitame pu niltum chongme pi paman ponlo sila bangso chongme pi tudap bajiner pol final kepen bang pu bang pi ke deng cheng si niltum pu non haporan bang ke ladak akimi hawal ame ki japon tuma pan sitame nit kadu ka bi kang wais tami tang thailo kan ini perman nang lefang kong chun bang arpi nang lefang kimi nang li kecilong thok patang nang li tek nang kan neli kecengsi ke nang letum pacit hang ate karbi long
karbang long lai patum phasi churu piparo la beneli phan la anam lang pi hawara melong kongchun bangar pu puthot ningkan hingi phan neli phan na paklemi phan ar puna pi la bangke neli chima tha bangke ahok neli sitame isi karbe khe ajutang phan claim dun bom dam bom along si neli phan ta kadogo vitum dame claim ra per nang kwa ningka ching sam dulang Di Phupen Govin Tiso Carbing Long Life. Pinya Abirta ke lapuan si kang ton poniglo Kardong.